Gobernador interino, Dr. Sra. Nova Reumer Kenepa, Ministra de Enseñanza, Ciencia, Cultura y Deporte, Sra. Irene Beck, Ministra de Tráfico, Transporte y Planificación Urbano, Meester in de Rechten, Sra. Suzanne Camelia Reumer, Presidente de Comisión, Guerana Corsau, Sra. Michelle Russell Capriles, Voorzitter van het bestuur van het Curaçaose Museum, meneer Sanne van Bullemen, representante del Nacional Historisch Archief, familia nang die víctima nang die Segunda Guerra Mundial, Ministro de Salubridad Público, Medio Ambiente y Naturaleza, Dr. Bernard Whiteman, invitado nang special, damas y caballeros, mi nombre es Meritza Hakmat. Bombini na ceremonia de desvelo de placa comemorativo de 38 nombres na novo de un ciudadano na apere vida de Segunda Guerra Mundial. Welkom bij de ceremonie van de onthulling van de 38 nieuwe namen oorlogsslachtoffers Tweede Wereldoorlog. Vosso atención para el himno de Curaçao interpretado por Harien Silvani. Graag uw aandacht voor de volkslied van Curaçao, gezongen door Harien Silvani. Lantanos voz van canta grandeza de coração, coração isla chiquito, barranca de la mão, coração nos estás de mabo, arriba turna chão, oh glória nossa canta e enter nos coração, e era nos leu fuicas nos turta recordar. Coração, su solo e playa ng orgullo de nos dur. Laga nos gloria, creador, dur tempo e sin fin. Vuela así nos digno. De coração. Danke, Alian. E na momento aqui nós queremos invitar a senhora Michelle Russell Capriles, presidente da Comissão Guerana Corsau, para dirigir alguma palavra. Danke, Meritza. Ja. Excelência, boa tarde, damas e cavalheiros, amigo, boa tarde. Agora, eu se acordar-me que está 72 dias passados, quando está para aqui, para a abertura de exposição aqui, e agora, 72 dias depois, nós estamos sumamente orgulhosos por o que nós logra pôr. Drina 4.700 visitantes. Se nos puder quedar abrir 5 minutos mais, nós vamos a 4.700.
Essa kita incluso turista ng ihopi school ng coabisitanos. Nosta calcula ku entre 4.700 persona na aqui e mais ou menos 1.000 coabini via school ng. Tem dia 5 vakantieplan abini, bom para portar 450 mucha. Nós tentamos muito homem que decidi celebrar sua anha junto conosco. Ela bem na natura, bem vestida na soldado e na bem passa seu cumpleaños aqui na cerca nós. Nós temos marina com abisitanos tanto de Holanda como de Folco que estaciona aqui na Consul americano, por exemplo, bem com sua oficina em vários diferentes visitas. Pero banda di exposición que nos estaba aquí, nos pone también 6 charlas, total 360 gente a visitar a cena, 2 viajes de noche de cine, otro 200 personas a visitar a cena, y una tarde de show and tell, chalala, nos a otro 80 personas. Men banda di 4.700 personas o a visitar nuestra exposición, nos podemos asegurar que grupo bastante mais grande a desfrutar de atividade que nós apresentamos. E mesmo com vários semanas estavam avisando quanto diami não tem, ai, aqui como você está cerrando. Não por, você tem hopi mais gente que mira coisas. E, lamentavelmente, essa afspraak que nós estávamos no Museu de Corsou, ora nós sabemos se por Belém, não estava aqui outra planificação cava que me não pôr e talvez está bom para sombra nós está ronda para algo que estava bom nós porta orgulhoso de dizer e apone que nós está pensando agora que na que nós por hasi para hasi que outro mais permanente talvez está bom me importa mencionar trove que nós está Comissão werkgroep Guerra Corsou, dat consistie de 3 personen que estavam initiatiefnemers, Fanny, Alberto, Richelin, Martina, Joe e Mimes. E bane de nós temos a cooperação de NAM, vooral de personen de Lida, Pant, Battle Station Bouw, vooral de personen de Alan van der Rey e Joseph Zimmerman, met alle families eromheen, me ajuda. Archivo Nacional, Max Kluenek, dat we op Jemolbiconos, vrienden van het Centraal Historisch Archief, van het Nationaal Archief, também ajuda nos vooral Erwin Gibbes, su presidente, e nós estamos também representantes do Children's Museum Curaçao a participar como partner junto conosco. Essa aqui é a werkgroep e nós temos a assistência de Marlon Reina e Noara Zimmerman, que é pessoa que para aqui no Tour Santo Dia e receber 4.700 visitantes explicam o que está passando e conosco de mostra. Dus ga even over naar het Nederlands. Een van de belangrijke dingen die we hiermee wouden doen, met deze expositie, was om weer aandacht te vestigen op wat er 75 jaar, 70 jaar geleden is gebeurd. Daarbij hebben we ons gericht op voornamelijk 4 aspecten. Defensie, een heel groot onderdeel van wat er hier was 70 jaar geleden. Vooral hebben we aandacht gericht op de schutters en op de Amerikanen die hier waren, die ons land hebben verdedigd. Daarnaast hebben we ook aandacht gevestigd op het dagelijks leven. Vooral de verduistering en het cultuur wat toen, de nieuwe liedjes, de nieuwe, heel veel wat, de schaarste, dat soort dingen, daar hebben we aandacht op gericht. We hadden een kamer over geld en macht, de economie en de politiek, hoe dat in elkaar zat in die periode. En de laatste ruimte was een beetje de tribute aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We wisten al toen we begonnen dat de heer Jos Rosenberg onderzoek had gedaan en 37 nieuwe namen had ontdekt die na het vaststellen van de namen in 1951 wel onder de criteria hadden moeten vallen, maar die niet bekend waren bij de overheid in die tijd.
Dus we hebben vanaf het begin aan de overheid gevraagd of het mogelijk zou zijn om deze 37 nieuwe kandidaten voor oorlogsslachtoffers, of die er alsnog bijgeplaatst zouden kunnen worden op het monument. Een week of 2 geleden hebben we een 38e naam doorgekregen. Onder andere door de hype die om ons expositie werd gevormd, is het naar voren gekomen dat deze meneer wel niet op de lijst staat, maar wel op de lijst had moeten staan. En de laatste stukken die nodig waren om dat vast te stellen, zijn naar voren gekomen en heeft Jos dus kunnen vaststellen dat dit inderdaad zo was. Dus wij zijn heel blij dat we vandaag een bord kunnen onthullen, dat de overheid een bord gaat onthullen waarbij die 38 nieuwe namen erbij geplaatst worden. 38 mensen, mannen en vrouwen die om het leven zijn gekomen vanwege de Tweede Wereldoorlog. We hebben gisteravond bij de lezing van Jos een aantal van die verhalen mogen horen, maar ook in zijn boek staan alle verhalen. Het is ongelooflijk, ook een oudoom van mijn grootvader, of een oudoom van mijn moeder staat op die lijst. De familie had nooit geweten dat deze man tijdens de Tweede Wereldoorlog was overleden vanwege de oorlog. Dat is dus waar wij heel blij mee zijn dat dat vandaag mag gebeuren. Maar het is niet het enige blijvende wat wij als commissie willen achterlaten. Omdat we die vraag telkens kregen van kan dit morgen niet ergens anders staan, zijn we op zoek naar mogelijkheden om hier een meer permanente expositie van te maken. We hopen dat wij kunnen bijvoegen bij Fondation Battle Station Blauw, die voornemens is om een World War II park te openen op Blauwbaai, om daarbij te voegen om alsnog een gedeelte van wat we hier hebben getoond met goedvinden van de bruikleengevers ook daar te kunnen tonen op een permanente manier. Daarnaast zijn we nog bezig om de zogenaamde oorlogsroute, Ruta di Guerra, te ontwikkelen, wat zou moeten uitmonden in een permanente route die en voor de lokalen en voor toeristen een reis langs de meest belangrijke plekken voor de Tweede Wereldoorlog, een historische reis, zou moeten verzorgen. Dat kan self-guided zijn, dat kunnen de tourcompanies aanbieden aan toeristen die komen, maar er kunnen ook scholen en lokale groepen naartoe. Dat willen we alsnog doen en daar gaan we alsnog aan werken. We zijn nog steeds bezig om mensen die we zelfs vandaag hebben ontmoet te interviewen, op banden vast te leggen, op film vast te leggen, zodat we deze verhalen voor de eeuwigheid kunnen bewaren. Vandaag via de naam van iemand doorgegeven die nog kan vertellen over de tijd dat zij verpleegster was in Nederland, bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. De website, dat hebben we vanaf het begin beloofd, die wordt aangevuld, die zal blijven worden aangevuld blijven worden. Met alle informatie die we ontvangen. Dus als het vandaag is of morgen is of volgende week is dat we nieuwe informatie ontvangen, het komt erop zodat we een one-stop shopping kunnen aanbieden voor degenen die meer willen weten. Gedenkpaard voor de schutters moet nog komen, daar werken we nog steeds aan. En het belangrijkste, allerbelangrijkste, en dan kijk ik even naar de minister van Onderwijs. Wij willen zorgen dat er nog een lespakket komt voor het onderwijs. Wij staan in het begin van het hele gebeuren was het feit dat niemand op school weet van deze periode. Ik heb het in mijn tijd bij de VWO niet geleerd. Verschillende andere mensen die ik gesproken heb, het wordt niet op de HAVO, wordt niet op de VWO, de HAVO of de VSBO getouched. Af en toe is er een leraar die er zelf in geïnteresseerd is, die brengt het dan over bij zijn of haar leerlingen. Maar wat we hier gezien hebben met heel veel bezoeken van kinderen, is dat ze geïnteresseerd zijn. Dat het een periode is dat hun interesseert, maar ook trots maakt. Dat zij deel uitmaken van deze gemeenschap die zoveel heeft kunnen betekenen voor de geallieerden die tegen haat en het wegnemen van vrijheid hebben gevochten.
Daarom zijn wij blij dat wij hier vandaag mogen staan en u mogen vertellen waar we nog steeds mee bezig zijn. De expositie is misschien weg, maar wij gaan door. Wij gaan door met, laten we zeggen, deze battle, deze oorlog. Wij gaan door met onze oorlog om erkenning te krijgen voor deze belangrijke periode uit onze geschiedenis. En dat u vandaag, regering van het eiland Curaçao, aandacht geeft aan de oorlogsslachtoffers, daar zijn we enorm blij mee. En wij bedanken u ook namens iedereen die hieraan gewerkt heeft. Wij bedanken u dat u dit heeft willen doen en dat u ziet dat het belangrijk is om ook aan deze mensen de eer te geven dat zij hebben hun steentje hebben bijgedragen aan de vrijheid van de wereld. Ik denk dat ik het hierbij laat. Ik kan urenlang praten over wat we allemaal hebben gezien en ervaren in de afgelopen weken. Maar belangrijk is dat wij allen op onze manier hier aandacht aan hebben besteed. En dat we samen een heel mooi product voor het eiland neer hebben kunnen zetten. En dat gezien de interesse, dat wij zien dat er meer hierin gestoken moet worden. Dus ik dank u voor uw aandacht, ik dank u voor uw aanwezigheid, ik dank u vooral voor de steun die we hebben mogen genieten in de afgelopen paar maanden om dit neer te zetten voor de bevolking van Curaçao. Dank u. Dank u, signora Russo Capriles. Na momento aqui nos quer invitar meneer Jos Rosenberg para in Nederland die een paar palavra. Op dit moment meneer Jos Rosenberg uitnodigen om even naar voren te komen. En hij heeft het onderzoek geleid naar de oorlogsslachtoffers. Ik hoop dat u mij vergeeft dat ik niet in het kabinet met u zal spreken, omdat ik de taal niet goed genoeg machtig ben. Dus ik zal het in het Nederlands vertellen en kort houden. Het is een enorme eer dat ik vandaag hier mag staan, na 8 jaar onderzoek. Dat hebben we gedaan naar de missende slachtoffers van de Antillen, de 6 eilanden, waaronder de 38 nieuwe namen die vandaag worden onthuld. Ik heb in die periode geprobeerd alle 166 namen een gezicht te geven, een verhaal te geven, zodat als wij op 4 mei herdenken dat wij vrij zijn, dat we van die 166 namen kunnen vertellen en kunnen herdenken op de manier zoals die mensen dat hebben verdiend. En elk verhaal is uniek, elk verhaal is waardevol. En ik denk dat door het onthullen van deze nieuwe 38 namen dat wij in staat zijn om ook in de jaren die hierna komen, en misschien de generaties die hierna komen, deze Antilliaanse oorlogsslachtoffers op de manier te herdenken die ze verdienen. Met de waardigheid die daarbij hoort. Dank u wel. Na momento aqui nos quer invitar ministro de Tráfico, Transporte e Planificação Urbano, meester in de rechten, senhora Suzanne Camille Reumer, para hiba alguma palavra. Kita quer culminar de subrayar a importância de exposição e investigação assim para o nosso povo de Curaçao. E quero agradecer o grupo de trabalho que era na Curaçao para sobre não atrasa de uma maneira hobby vivo para nós jovens não pomira e Kiko estava takemen passa de guerra na Curaçao e também Kiko não tá costa de Curaçao o te awe nós temos situado de maneira hobby estratégica maneira nos há
e também mas que nós discutimos com outro, política estável, que há uma possibilidade para transportar e também estacionar tropas. E nós suministrar petróleo sempre na Inglaterra, França, América, e para um avião e um barco, daqui na refinaria que nós temos. E daqui de forma aqui, nós no Ministério busca mais gente, mais cidadãos envolvidos no grupo de trabalho aqui, para ir para diferentes áreas demonstrar o valor de nossa história, e no mesmo momento, para dar uma vista com nosso povo, que possível vai adiante no futuro. Me não pode dar simbiose que o dia não aqui, netamente, ora você na televisão, vou mirar Srebrenica, vou mirar tour e gente não está ruim fora do meio oriente, vou saber também de tour e matança não está na África, na Ruanda, genocida grande. Anteriormente, a mensagem que o grupo aqui a 13 para mim é mais que simplesmente a história de nós, com nós a passar na Corsol durante uma guerra mundial e que nossa contribuição estava para combater a tirania de tempo. Então, me quer se nós a situação do mundo está dentro, então comparar com a situação quase de paraíso que nós estamos vivendo, então nós sabemos que nós temos algo de cuidar, por dia de novo, e stop continuamente de atacar outro e por uma maneira construtiva, subrayar e costa que nós temos bom sobre aqui na Corsol, te awe, nós temos diferentes religiões, diferentes raças, nós vivemos juntos de uma maneira relativamente tranquila. Que bem para mim, e que agradecer dia mais o grupo de trabalho, não somente para a vista por a duna e incluir Islam, mas também a caída em guerra para a liberdade nos tour, mas também para pôr, quando pôr, nos tour pensa, back, por onde nós está e que nós fazemos para nos cuidar por só. Danke. Danke, minister Camila Reumer. E prometo que nós vai over na parte oficial de desvelo. Nós queremos invitar a Ministra de Enseñanza, Ciência, Cultura e Deporte, senhora Irene Dick, para dar alguma palavra. Excelência, governador interino, colega na minister e tour invitado especial, mino que menciona nombre para mim não lubina nenhum, danke pataki. Ora nós atende promebia guerra no Kosovo, nós também puntrana nos meses, daqui não queremos guerra no Kosovo. Depois que há mais explicação, vai começar a compreender que período, grupo de gente, grupo de trabalho que era ressaltar. Caminho da roupa de nós não estava na altura de período aí. Que a guerra? No mesmo momento você pensa, que a guerra é verdade? Nós temos guerra? Guerra é um estado de conflito, de agressividade coletiva, de roupa e destruição, de roupa e morto. Portanto, nós não para quieto na parte aí. Conflito que uso de arma caminha para envolver grupo grande de gente. Guerra mundial de dois. De dois guerras caminha envolver seguro mais que 30 países no mundo. A envolver mais que 100 milhões de militares. Caminha alrededor de 85 milhões de gente a perder na vida. Aceita incluir nós também. De parte leu foi de foco de guerra. De duas guerras mundiais trabalha de história como a guerra de mais horrorosa que o mundo a conhecer. Nós está aqui para honrar a gente a contribuir para chegar na stop a guerra aí.
Nós estamos contra nos meses, ora nós estamos fazendo para pedir guerra. Tanto que se está tem guerra na Kosovo, sim, e não. De com não, sobre conflito, mas não sobre isso, e destruição e matança na sal, não toma lugar diretamente no nosso território. Sim, para sobre a envolver dentro do povo de Kosovo e rumang de outra isla também, como parte do reino holandês, não participar em trupa militar. De país não que estava envolvido em guerra e tempo aí. Particularmente de nós, parte de antiga holandês, Kosovo e Aruba, estava tendo um rol importante para motivo de referendum para nós acaba de entender, segundo o colega ministro. O barco não, avião não estava de busca comestível, segundo nós. Nós havia apropriar e nós tínhamos referendum de parte boa e tranquilo, caminho não fora e na combustível sem haver mesmo problema. Agradecimento também no grupo de trabalho, Guerra na Kosovo, para ressaltar o rol importante de Kosovo dentro da Segunda Guerra Mundial. Também para uma iniciativa para armar a exposição que nós estamos acabando aqui. Assim, ponendo atenção na União de Kosovo de tempo de guerra aqui. De maneira que também a do povo de Kosovo a possibilidade de sim marchar roupa mês. Nós acabamos de entender quanto mil gente há no período aqui para a exposição. E nós que também dona nossa ajudança para chegar em verdade na seguir com a informação para é sumamente valioso. Por lo qual o grupo de trabalho Guerra na Kosovo que sigue nos está apoiando. Nossa honra e petição também ao que acto caminho lo vai desvelar 38 nomes novos de pessoas que aparecem na vida durante as duas guerras do mundo. E para o passo da tomologa AUE, a publicação de 38 nomes novos. Seguidamente, lo sigue o processo para agregar 38 nomes aqui no monumento na Waihat. Na onda, a sala que número na novo aqui. Nossa mira é pessoa, senhor Jos Rosenberg, caminha e 8 anos largo a fazer seu esforço para chegar na nome e a fazer sua investigação rond mundo. Passar 4 anos. 4 anos na vida durante o período de 2 guerras aqui. Danke na senhor Jos Rosenberg, na pone sina tanto atenção na nós isso na cabeça. Resultado de investigação nota é 38 nomes só, mas também não sai na qual parte do mundo e várias 38 pessoas aqui a fazer o esforço para chegar na liberdade. Entre outros, está na Holanda e Polônia. Mas nós não temos dúvida que não que barco na guerra e o barco não que combustível que também aparece na vida arriba da mão. Por isso aí não saia o motivo de investigação que o senhor Jos Rosenberg. 4 de maio está feita caminha anualmente para ter a cerimônia para comemorar a de antigo holandês que aparece na vida durante as 2 guerras mundiais aqui. No monumento de Waihat tem atualmente 129 nomes. Nós lo põe agora 38 nomes a seca. Bem, esses 129 nomes atual tem 2 nomes bem conhecidos. São de senhor Jorge Maduro e senhor Boy Iguri. Mas nós que visa, bem, esses 167 nomes aqui, cada vítima de guerra tem sua história única e fascinante e tem sua luta de tempo para a guerra aqui. E nós estamos convencidos que o grupo de trabalho lo põe atenção na cada sua história também, para nos ressaltar, para nos governar e geração nova sim a frente. Cada de nós aparece na vida por motivo de cada de nós querer um princípio de liberdade e a luta para estar aqui representando seu país natal. Nenhum de nós não tem mais de dúvida na unificação de na luta. Nós mesmos realizar e estar consciente que a liberdade não é algo comum e que está bem de nós. Em diferentes países no mundo, tem país e pessoas que estão lutando.
no está abrir corant, no está mira televisión y no está teniendo tour esa tema. De primer paso con él lucha por libertad. En su país, el paso de libertad mental. Nos cinco lucha y explica generación para no llegar para no seguir lucha. El principio de libertad me queda inspirar y motivar cada uno de nosotros. Libertad es un principio que continuamente nos mester defender y mantener. Seguro, de manera subisa, nos mester sinya y traspasar la mentalidad y el principio de para las próximas generaciones. Ya nos evitar para cualquier guerra de tal magnitud en el mundo. Nos meses seguir recordar, tú es nan capaz en la vida. La libertad y nos tengo así. Tu esfuerzo para seguir contando la historia, cada uno y claro, si cada uno de nosotros va a lucha para la libertad de nos ave. Danke na el grupo Guerra na Kosovo. Danke para tu esfuerzo para así para todo lo cual nos ama de exposición ahí. Un aplauso para el grupo y nada vale aplauso para nosotros seguir con el trabajo. Danke, minister Dick. Y en el momento aquí, por último, nos tem nos tem representante de família, o bispo Winkler, para dar alguma palavra, nos vista de representação de toda a família de 38 vítimas não novo de Segunda Guerra Mundial. Ok? Tarde, distinguido mandatario ng Iture otro presentado. Hubo alegría mía tomar nota. Yo quiero recordar tú eres nang a perder la vida de guerra para nuestra patria. Danke ku aduna ng reconocimiento. Danke también na nombre de familia Winkler, como mi tata Elias Obispo Winkler, también fue fallecer de guerra. Lagando atrás, su señora y 3 hijos, cual ami es un ni más chiquito. Danke na comisión, que hace buen trabajo. Danke. Danke na senhora Obispo Winkler. E na honor e memória de todos os compatriotas vítimas da Segunda Guerra Mundial, nós pedimos tu presente para nós ter minuto de silêncio. Om de gevallenen te herdenken, wij vragen u allemaal om op te staan om 1 minuut stilte in acht te nemen. 1 minuut de silêncio da comienza ahora. 1 minuut stilte begint nu.
Machadanki. Na el momento aqui, nós vai desvelo de placa comemorativo para o ministro Dek e ministra Camelia Reumer. Anche la nostra ministra assim que vamos também é parte do desvelo de placa comemorativo. E agora que nós chegamos a parte de cerimônia para recordar e comemorar as 38 vítimas no novo da Segunda Guerra Mundial. E parte aqui nós temos encargo de 3 jovens, Ioni Corazon, Quinella Avastia e Michael Riddestad. Nalo número tur 38 número que aparecer riba e placa comemorativo. Edgar Alvarez Correa, Petrus Alfonsius Anastasia, Piet Badings, Constantijn Willem Marinus Bervoets, Willem Johannes Bouwman, Nicolaas Hendrik de Bruin, Julian Desiree Cruden, Johannes Joseph Curiel, Arturo Viviano Elizabeth, Otto Elmond, Donald Cornelio Everts, Reginald Gordon, Leon Papa Hernandez, Cornelis Johannes Holstein, Eleuterio Gabino Janssen, Angelo Jesurum, Johan Marco Josefa, Petrus Richardus Franciscus Kunen, Herman Kolf, Elias Lackler, Carolina Van Lisa, Eduardo Ignacio Maduro, Abelario Cornelio Macay, George Edward William Van Noten, Cornelis Van Ooyen, Johannes de Bucio Petronia, Elvira Isabella, Pfeiffer Jonker, Thelma Esther Polak, Abigail Sant Cruz, Karen Aloysius Simmons, Guillermito Aniceto Ster, Theodore Jan Stoms, Peter Karel Jancito Trump, Luis Anton Weizenman, Johan Federica Visser Willems, Max Waldeck, Cresmo Willems, Elias Obispo Winkler. Daqui na Ioni, a Quinella e Michael, o número tur e 38 número novo, kuta riba e placa comemorativo. Nel momento aqui, nos criamos Harlian Silvani para interpretar uma bonita canção na honor de 38 cidadãos.
wind beneath my wings. It must have been cold there in my shadow to never have sunlight on your face. You were content to let me shine, that's your way. You always put a step behind.